te fia toi whaafeilo I atu I le nei tae au si mea lau whaafonga talafoa la Radio Samoa. Ua tāpunia I le asola o ngā St. Peter's I Waikato, ona o whainga tau whaamatau I se pomu. O le St. Peter's o loo I le o ngā totono so e ngā le WorkSafe, ai mai se le fesilingi o le to e se o la lātou pule a onga. Peitai, o le pōna pōle ana tā ua mai ai nei whainga tau whaamatau. O le tāpuni o la o ngai le sole a whaavano ai mo so e ngā leo leo. Ai mai so le saunga le mua whanau mawhai a onga. Ai ele I whaapapole ina le pomu lea ua toe kilia. O le asana nafi whaato asa wele email le whaatonu sili o le a onga e whaailo ai I mātua ma whanau. Whaasea wa whaao atu I le WorkSafe. Whaatatau I whainga tau whaafefe bo le boli I to tonu o le a onga. E le ngata lai so enga ai o loo whailo ai fo I male tūlanga. E le o wa ai le pule a onga whaapelo na sui. O le emaili whaato asa wai le mai a whaamaonia I le WorkSafe I le aso lulu. O loo ia so ina le tūlanga o iei whai a onga I le a onga a o to e se le pule a onga ma le sui pule. I tala le staff, o lo iei le talitonunga, e le fe so tai so enga o lo whai le taimi nei, ma le pomu na tā ua mai ana pō. Ua wa ai nei le soifua malolo I nei le mawhai o na whai o tui o le COVID mo tupulanga talavou I to tonu a onga. Sau no le whaatonu sila na tāngal wenga Dr. Ashley Bloomfield e talia loa le sefulu luanga I le sefulu lima tausanga le mātutua e whai atui wha o ngai le waila au le Pfizer o lea kulupo le a wha pipi I le polo kalame ma e tatau o na umane le tausanga wa uma o na whai atui. A o wa ai le ono whai o nei tui to tonu a onga I e fo I le isi tue ono wha whainga tā ai o na o le whai ungo le kuata tolu ma le wha o taimi pisi ia mo whana wa onga ma e ono a vealea malape. Sau no ele whaatonu sili o sei tu o lo to e sila I ai I le tatau o na whiutanga ai maa onga. Ai inisi o reporti, o lo langolango ina inisi o fō mai le nei fuanga, pe a fua isi tui le ana mawhai lava o na whai ai tua I a onga. Pe tai, a whai ai alu le mawhai o na whai ai tua I a onga, o lo mawhanawhana Dr. Bloomfield, o lo mawhai lava o na whai a whaatasi tui o tupulanga talavou nei, whaatasi ma le lautelo le atunuu ai le I umatu le lua wheluas futasi. E to o lua tangata malili wana nafi ono whaalavlave tau taavale, o le ulua I whaalavlave wa maliu ai se tasi e whaapeo se tangata whai ngā luenga I lunga le awala, mana tupule I lunga le Waikato Expressway, muli ai feto ai le loli ma le Trainee Martin, ma maliu ai le sai tutono le loli, o lo whaawau so esuenga I le maliliu o ila ua nei. Ua tatau ana toi whaatulanga tāpenanga lololangi e tali atua I le pepese o le COVID o lo iai, o le whaupunga leo lo sauma le reporti o le WHO po le whaalapotopotonga le soifua malolo ina le lololangi. Ma o se whautuanga wa whaia, I le mawai le reporti e le I manuia tau mawhainga e puipuia mai ei tangata mai le COVID e le ngata lai totono atunu taitasi, ai whaapea le vā maisi atunu. O se lapata inga wa tali ai le o lo so e whaapitoa I tūtau soifua malolo ina I tono New Zealand Michael Baker, o lo o le lei suinga New Zealand o lo iai. E ala leile toi whaatulanga o lana system mo le soifua malolo ina. Mai le malo, o lea whaatulanga na fau wa whaapopo I le vaenga fau wa tā ua le Public Health Agency. Ma o I lātou nei o loo whaia tāpena ngai tali atua I nisi whaamai ono toi o so whai mai le lumanai. A o mawhanawhana I lani usila iana fesuia inga o loo whailo mai fo I le reporti le WHO o nei tāpena ngai totono atunu taitasi e alu ngata se ia vanga na wa ngā lulue whaatasi le community I le lalolangi atoa. O leo le ama whaiona anga I GPs mō tui o le COVID. O le masino I ulai lea wata pena o le taimi pisi lea mō tui. Ma o le masino fo I lea ua fuafua o le ama whai ai e le vai tolo o GPs po fō mai, ma le kuata o whale talavai, o na avea mano whanga whaopopo e anga I ai le atunu o mō tui. I le taimi nei to tono lea so e tasi I le vau le se fulu lua afe, ma le se fulu wono afe, tui o loo whai ai, ma o lea whaina umera o loo fuafua o le a whaatoluina mai le masino I ulai. O lea son nafina tautino ai le whaatono o le soifua maloloina Dr. Ashley Bloomfield, I le tolu masina tāluai, e le iei se fuafuanga a mea e wha o ngā GPs, ai a ngā itasi pēr le atunu I no fuanga o whaia whaapitoa mō tui, ona o le manu manunga I le teo wino o le vaila au. O le whaupoponga wei nei fō mai mwhale talavai, o le a whaapipi I atu le lisi e tusa ma le valu se lau o no fuanga whaapitoa ua whaia mō tui. Tala mulimuli o le nei tae au, o le fiafia nafi na mua I le whale o le tina au kilani lea na maliu I le masina tāluai, ai le iloa po lea le mafuanga, o lea mua na tūla I mai remwera ma e whaapea o se whangu kesi. Na vave ono o atu I ai le tina I mu ai mai se leo leo, ma e taane le fitua na pō wakilia
ma ua whaamautino mai fo'i e leo leo e le o iei se tūlanga masalomi o lea mū ma le sue ino le maliu o le tina ia Pauline K. Hanna o lo o whaawau nei. O Pauline o se tasi o pulenga o lo ngafa ma le koviti lalo au nanga ale soifua maluluina. Ma o lena mawolo na tino maliu i le fale na tupoile mua na nafi mai o mai le so e le iei lava seisi wa mōlia i lona maliu. O telefona la Radio Samoa mo le nei tai au.